Kapitalno izdanje 100 godina Duška Radovića, Zorice Hadžić, u izdanju Maskoma Svetlost dana će ugledati ovog meseca. Prenosi sajt srbi.org.mk. To je monografija na više od 500 strana posvećena 100-godišnjici rođenja Duška Radovića, koja kroz neobjavljene radove, prepiske, beleške, crteže i druge uspomene pruža nov, vredan uvod u život i svakodnevicu velikana srpske pisane reči. U njegovo ime, čast i nasleđe i kao snažnu poruku mlađoj generaciji posvećujemo mu treću ovosezonsku emisiju Komparativ. Molimo pametne i poštene da čuvaju zdravlje i ne gube nadu za svaki slučaj, ako nam niko drugi ne pomogne. Zanatlije koje su u sastavu Zanatske komore Makedonije traže pomoć države u suočavanju sa ekonomskom i energetskom krizom. Zahtevi su već predati nadležnim institucijama, čeka se odgovor vlade. Ukoliko uslovi ne budu ispunjeni, većina zanatlija će biti prinuđena da zatvori svoje radnje, kaže predsjednik Zanatske komore Makedonije Agron Fazliji. Zanatska komora Makedonije naime traži od vlade da se paušalno oporezovane zanatlije ne kategorišu kao industrija, već kao domaćinstva. Zašto se košnice ne nacionalizuju, pitao je jednom Duško Radović. Privatnim zanatlijama dozvoljeno je najviše 5 radnika, a neki pčelari zapošljavaju po nekoliko stotina hiljada pčela, koje kradu polen gde stignu. I nije očekujemo da našите balenja koji gi prativme... Očekujemo da se naši zahtevi koje smo blagovremeno uputili vladi ozbiljno razmotre, jer se nalazimo u teškoj ekonomskoj situaciji. Pored niza drugih kriza koje smo imali, umjesto da se izlečimo od njih, ulazimo u težu ekonomsku situaciju. Struja nam pravi velike probleme, pa smo kao komora uputili realne zahteve vladi i dobili odgovor da će svi zahtevi biti razmotreni u Ministarstvu privrede i da ćemo sljedećim paketom mera znati šta da očekujemo i kako da obavestimo zanatlije za budućnost. Sa centralne manifestacije povodom obeležavanja Dana narodnog ustanka, koja je 11. oktobra održana kod spomen kosturnice u Kumanovu, upućeno je nekoliko poruka makedonskom narodu. Hajde da predano i neumorno radimo na obezbeđivanju boljeg kvaliteta života, da zajedno brinemo o istoriji, o državnosti, rekao je između ostalog gradonačelnik Maksim Dimitrijevski. Nastaviti putem slobode i mira, izabrati da nastavimo putem evropskih integracija ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, danas znači biti na pravoj strani, istakao je sa svoje strane premijer Dimitar Kovačevski. Jedan drug hteo je da kaže nešto važno, ali se uplašio da se nama ne učini još važnije nego što je i sam mislio, nastavljamo citirajući velikog Radovića. Gradonačelnik Maksim Dimitrijevski zatražio je i od premijera Dimitra Kovačevskog da se obaveže da za narednu godinu obezbedi sredstva za uređenje spomen kosturnice u Kumanovu, gde se decenijama obeležava 11. oktobar. I obavestio je on u izjavi medijima. Pogledajte. Prvata работа денеска што му е споменал на премиерот Ковачевски беше... Prvo što sam danas spomenuo premijeru je upravo to. Mi kao opština nastavljamo da ulažemo u ovu lokaciju spomen kosturnica. Izgradili smo sportske terene i u fazi smo izgradnje dodatnog amfiteatra. Ali ovaj kompleks na kome se danas nalazimo je u direktnoj nadležnosti države, jer je to kompleks prve kategorije, pre svega kao spomenik i spomen obeleži i potrebna intervencija Ministarstva za kulturu. Bilo je mnogo obećanja, ali do danas vidite da ovde nije zakucan ni jedan ekser. Napomenuo sam premijeru da to uzme u obzir u budžetu za 2023. godinu, pa će vreme pokazati da li će to i uraditi. Međutim, opština Kumanovo održava prostor oko kompleksa i mislim da je do sada uloženo negde oko 250.000 eura. Posmatrali smo vas ovih dana. Ubedljivije izgledate kao neradnici. Nekako ste smireni, razložni, dostojanstveni. Kad ne radite, ličite na rukovodioce. Tri učenice
prvog razreda gimnazije dobile su srebrnu plaketu za film Roditelji u okviru konkursa za kratki film u izdanju Naše narodne tehnike. Scenario za film napisala je srednjoškolka Minja Dimitrijević, dok su u montaži učestvovale Mila Smilevska i Meri Stefanovska. Radili su pod mentorstvom profesorke makedonskog jezika Sonje Todorovske. Ovim filmom želimo da podignemo svest kod odraslih, ali i kod vršnjaka o tome kakav je njihov uticaj na razvoj, ponašanje i mentalno zdravlje dece. Film je posvećen svima onima kojima se bore sami sa sobom i svojom mentalnom nestabilnošću. Vi ste kreator svog života i ne bi trebalo da budete sami kada imate pitanja u glavi. Držite konce života u svojim rukama, zatražite stručnu pomoć. Recite naglas čije vam ponašanje smeta, kažu nagrađeni učenici, a mi kažemo jedno veliko bravo. Theater Deconstructed je umetnička instalacija koja je posljednje 2 nedelje krasila hol Doma kulture Trajko Prokopjev na godišnjem izdanju Međunarodnog pozorišnog festivala Dani komedije 2022. Postavka koju su kreirali David Stojanovski, Krsto Bogojevski i Kristina Lozanovska ima za cilj da dočara pozorišnu stvarnost te da kroz mentalnu interakciju izazove publiku, posmatrajući je da stvori sliku sadržaja, kostima i scenografskih segmenata, transformišući ih u sopstvenu pozorišnu režiju. U rubrici smo Dobra spona, a baš tamo u Kulturno-informativnom centru Spona u Skoplju dostupni brojevi časopisa Srbija nacionalna revija. Uskoro promocija revije u njihovim prostorijama. List predstavlja Srbiju u najboljem mogućem svetlu iz više oblasti, kako kroz tekst, tako i kroz fotografiju. Ovaj časopis često zato nazivaju i čuvarem nasleđa. Makedonsko ministarstvo privrede dobilo je nalog od vlade da razmotri mogućnosti produženja letnjeg računanja vremena radi dodatnih ušteda struje. To je, kako prenosi Tanjug, odlučeno na nedavno održanoj sednici vlade. Inače, letnje računanje vremena prestaje posljednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke na časovnicima vraćaju za sat unazad. Na sednici je usvojen novi set antikriznih mera u vrednosti od 350 miliona evra za ublažavanje energetske krize i cenovnog pritiska kao plan fiskalne održivosti i podrške ekonomskom rastu. Nismo uzalud posvetili ovo izdanje komparativa, poštovani gledaoci, Dušku Radoviću. Uskoro, podsjećamo, izlazi iz štampe monografija 100 godina Duška Radovića. Evo nešto iz nje. Počeo sam da pišem u samoodbrani. Branio sam se od svih koji su mi pretili zdravljem, snagom, lepotom, boljim uspehom u školi. Hvalio sam se, dokazivao se sebi i drugima da sam samo drugačiji, ne gori od njih. Pisao je Čika Duško ističući: niko ne poznaje ljude bolje od umetnika, a to dragoceno znanje stiče se kroz dramatično upoznavanje sa samim sobom. Slažemo se. Dečiji i omladinski ansambl kao i etnogrupa Kulturno-umetničkog društva Srpski vez iz Kumanova boravili su na turneji u Republici Srbiji i Hrvatskoj. Članovi dečijeg ansambla imali su priliku da razgovaraju i sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Pamtite, deco, ovaj trenutak svaki. Čuvajte spomen od vremena taki. Pamtite polet srpskih sokolova, vaših otaca i vaših dedova. Predsjednik Kulturno-umetničkog društva Srpski vez Dalibor Kitanović obećao beše da će nam biti gost sljedeće nedelje. Sinoć je održan sastanak jednog od umetničkih klubova. Svim članovima date su direktive šta da govore na sastancima političkih organizacija kojima pripadaju. Naravno da je i ovo velika Radovićeva misao. A za još lepše popodne, još jedan Duško je sa nama. U emisiji danas imamo, na moje ogromno zadovoljstvo, Suzanu Mančić-Spasić, odbornicu iz redova Srpske stranke u Makedoniji u opštinskom veću. Suzana, dobrodošli u emisiju Komparativ. Da li ste pre ulaska u gradsko veće Kumanova redovno pratili sednice možda opštinskog veća?
Dobro večer, želim da pozdravim sve građane kao i Srbe mojoj opštini, znači svi Kumanovci. Da, redovno sam pratila, znači možda ne sve sednice, ali sam pratila sednice Gradskog veća, vaša televizija Plus. Već ste do tada bili i imali ste iskustva kao član Srpske stranke u Makedoniji, pa vam je to sigurno pomoglo, a kao i sam podatak da ste vi uspešni advokat. Kako ste to ujedinili sve skupa? Pa vidite, znate da malo, znači, moji profesionalni angažmani su dosta dinamični, dosta sam aktivna, znači, na moj profesionalan plan, ali sa upornošću, znači, sve može da se postigne ako se hoće. Šta je, Suzana, zapravo dužnost jednog savjetnika, to jest odbornika u veću? I koliko ste zadovoljni dinamikom realizacije vaših inicijativa u gradskom veću? Koliko ste zadovoljni mogućim kritikama koje iznosite na račun predloženih rešenja, s obzirom da ste odjednom postali, sve mi se čini, dijametralno suprotni, bar u ideološkom smislu, gradonačelniku? Ovako, znači, prvo ću da vam odgovorim na prvo pitanje. Znači, biti odbornik je velika funkcija. Znamo da odbornike biraju građani na lokalnim izborima. I mi kao izbrani, znači, od strane građana, mi želimo, znači, kao i ja i odbornici, da zastupamo interese građana i zalažemo se za njena prava, ostvarivanje njenih prava, znači, slušamo glas građana. Znamo da, znači, biti odbornik je jedna odgovorna funkcija koja zalaže svoje angažmane. Znači, naš radni dan ne počinje samo u teku sednice, znači prisustvo sednice. Znači, mi u toku svojih angažmana imamo, znači, razne komisije na kojima donosimo predlog odluke, koje te odluke zatim su predloženi na dnevni red same sednice i su stavljeni kao predlog odluke na kojima svi mi odbornici glasamo. Zatim imamo, znači, koordinativnih tela pred same sednice. Dobijamo i materijale na koji materijali se spremamo. Znači, dajemo svoje mišljenje, donosimo svoje stavove u interesu građana i zatim svoje stavove i svoje mišljenje prezentujemo pred građanima na samoj sednici. Ovaj treći komparativ, Suzana, posvetili smo Dušku Radoviću, pa dozvolite nam malo da parafraziramo. Grad nam je prljav. On je to rekao za Beograd, mi u ovom slučaju za Kumanovo. Kumanovci kao Ivica i Marica ostavljaju tragove za sobom da bi po njima umeli da se vrate kućama. Na svakih 50 metara po jedan trag. Ako znate šta puše i od čega boluju, lako biste ih mogli naći. Čistoća je gradska, a čiji smo mi? Kada direktori javnih preduzeća u gradskom veću podnose izveštaj vama, odbornicima, da li je vaš posao da samo date primedbu i pustite Kumanovce da to protumače na svoj način, prema stranačkom opredeljenju, samo dok gledaju uživo sednicu? Ili? Pred početka svake sednice, znači, održavaju se komisije. Na kojim komisijama se vrši razgledavanje tih izveštaja od javnih preduzeća, na koji izveštaj mi kao opozicija i ja kao deo te opozicije, znači, dajemo svoje mišljenje koje je u interesu građana i želimo da zaštitimo prava naših građana. I zatim svoje mišljenje i svoje odluke, kao što sam rekla pred malo, znači, dajemo
na samoj sjednici dajemo prijedlog odluke, dajemo povećanje, znači unosimo nove tačke dnevnog reda same sjednice, na koje sjednice znamo svi da ja kao pripadnik srpske stranke u Makedoniji predstavljam, sada sam u situaciju opozicija i mi kao opozicija, odbornici opozicije, nemamo nikakva prava ingerencije da možemo da smenimo neku odluku koja je već doneta. Mi možemo samo da damo svoje mišljenje, da predložimo neke odluke koje, nažalost, i sami građani su svedoci na sjednice da te odluke su od stranu većine odbijene. Jedna od tih odluka je bilo i povećanje računa za smeće, koje znate da je dosta povećana, svedoci ste, a za povećane račune, skupljanje smeća, građani Kumanova nisu dobili nikakve privilegije. Znači i dalje naš grad Kumanovo je prljav, znači imamo dosta smeća na svih strana, ali smatram da građani Kumanova posle 4 godine će znati kome da veruju i kome da daju svoje glasove. Smatram da sami građani su svedoci i sljedećim izborima nakon 4 godine će doneti svoje pravilne odluke. Hajmo sad malo na kulturu. Zato što se svi jadaju da je uopšte svetska kriza i ako ostanemo na ovoj temi, pričat ćemo do sutra, verovatno. Zato predlažem da idemo na kulturu. Koje organizacije iz našeg grada, Suzana, biste izdvojili kao aktivne učesnike u kulturno-prosvetnom, da kažem, unapređenju života Srba? Znači, u Kumanovu znamo da Kumanovo predstavlja, znači, mozaik različitih nacionalnosti, da u Kumanovu žive Srbi, Makedonci, Albanci, Turci, Romi, Vlasi, Bošnjaci. Da taj mozaik normalno funkcioniše i da možu da budu zadovoljeni svih tih nacionalnih interesa. Znači, znamo da su potrebni ti kulturnih umetničkih organizacija. Znači, nekoliko organizacija su aktivni za unapređenje Srba, znači za unapređenje njihovih prava, za ujedinjenje Srba, kao što su, na primjer, Srpski vez, kao što je Kolo srpskih sestara. Isto tako i naša srpska stranka u Makedoniji, predvođena od strane našeg predsjednika Miroslava Jovanovića, se zalaže za unapređenje kulture u Severnoj Makedoniji, a isto tako i u našoj opštini Kumanovu. Znači, sa svojim aktivnostima, znači, naš predsjednik je u pregovorima sa raznim udruženjima iz Republike Srbije za izgradnju srpske ambasade u opštini Centar. Isto tako se zalaže za izgradnju kulturnog centra koji će da bude izgrađen u opštini Centar i mnogo drugih aktivnosti koji su u planu i koji su realizirani. A fabrike? Isto tako, znači, naša stranka, predvođena od Miroslava Jovanovića, je u pregovoru i sa srpskim preduzetnicima koji žele da investiraju u našoj opštini, da izgrade fabrike, da dođe do rešavanja na jednog najvećeg problema, odnosno problem koji se javlja ne samo kod Srba, već i kod svih građana, odnosno zapošljavanje. I sa tim investicijama i
investicije u te fabrike, znači doći će do zapošljavanja na veliki broj građana. Mislite li da bi, Suzana, da je u političkom smislu ovih prostora očuvano ono najvrednije što je nekad bilo, jedinstvo među Srbima, da bi sve bilo bolje i za same građane? I pored toga što nas je sve manje Srba, bar što se tiče prema posljednjem popisu. Ujedinjenje Srba je jedini razlog bi bilo bolje da možemo mi Srbi da ostvarimo svoje potrebe i svoja prava. I mislim da najveći problem za razjedinjenje Srba u Republici Severnoj Makedoniji, kako i u opštini Kumanova, je to nejedinstvo i delovanje političkih stranaka koji vrše veliko svoje delovanje vrš samu srpsku populaciju i dolazi do razjedinjenja. I isto tako, kao što ste spomenuli u Ursku za popisom, mogu da kažem da naša srpska stranka u Makedoniji, predvođena Miroslavom Jovanovićem, znači ne podržava ovaj popis od razloga što popis, znači u samom popisu nisu učestvovali pripadnici srpskog naroda. Znači Srbi su skoro u mali procent bili učesnici u samom popisu. Sam popis je paušalno sprovoden. Znači u njega su učestvovali su popisivači koji su bili neiskusni, koji su bili slabo educirani za sprovođenje tog popisa i skoro u mnogo naši sugrađani, odnosno naši Srbi su sami inicirali na popisu da budu pitani koje su nacionalnosti. Od strane samih popisivača, osim ličnih podataka, znači u samom tom sistemu paušalno su uvođeni kao Makedonci ili nekih drugih nacionalnosti. Nisu bili pitani koje su nacionalnosti i nisu imali nikakav dokaz, odnosno pismeni dokument sa kim će da dokaže da u taj sistem, jer taj sistem na koji način se sprovodio taj popis je bio elektronski, da li to lice što vrši popis je pravilno štikliralo znači nacionalno opredeljenje, odnosno da taj građanin je Srbin i od tih razloga mi imamo stav i naša stranka da ne priznajemo ovaj popis, da su neosnovani podaci ovog popisa, da u Makedoniji ima više Srba. Po statistici popisa u Kumanovu znači žive 6% Srba, što je apsolutno apsurdno netačan podatak, jer znamo da je Kumanovo poznato po tome da srpski narod ima otprilike oko 25%, a na nivou na Makedonije 1,5% su Srba, što je sasvim isto tako, možda kažem, netačan podatak, jer na nivou na Makedonije žive Srbe okolo 6%. Dobro, Suzana, vidim da u to vam pomaže i vaša struka, kao što smo malo pre spomenuli. Dobro stojite sa statističkim podacima, pravnički ste, verujem, dobro potkovani, ali kako vidite sebe u budućnosti na političkoj sceni? Mislite da budete odbornik u gradskom veću još samo za ovaj mandat ili stremite ka nekim višim ciljevima u politici? Po prirodi sam ambiciozna osoba, tako da znači ja želim prvo da pomognem našim Srbima. Pre svega iz razloga što sam predstavnik srpske zajednice u Kumanovu i Republici Severnoj Makedoniji.
Želim da pomognem da ujedinim Srba, znači da ostvarim njihova prava, da zaštitim njihova prava i sam rat i samo po sebe mislim da uspesi sami dolaze, a ne mogu sama da kažem da li šta će da bude u budućnost, jer samo sa radom se postiže sve. Naravno, kada vam je sljedeća sednica ili imate informaciju? Pa da, imamo sljedeća sednica nam je u 21. oktobra. 21. oktobra, znači taman vremena da se i komparativ tamo pojavi, da čujemo šta imate eventualno da kažete kao predstavnik srpske stranke. Ko želi da je stalno u pravu, mora često menjati mišljenje. Završavamo kao što smo i počeli, uz Duška Radovića, naravno. Da li Suzana Mančić često menja mišljenje samo da bi bila u pravu, kako na govornici u veću, tako i van nje? Jedno više retoričko pitanje za kraj. Pa, uglavnom ne menjam mišljenje, znači imam svoje stavove, ne može, znači, ni bilo koja stranka i bilo koji uticaj, politički uticaj da utiče na mene, na moje stavove, znači uvek stojim pozadih mojih stavova, čvrsto i odgovorno. Hvala vam puno, gospođo Spasić, što ste danas bili sa nama u Komparativu. Želim vam uspešan rad, kako u gradskom veću, tako i na privatnom planu. I nadam se da ćemo se videti kada imate neke novosti, eventualno za nas komparativce, i dobrih vesti, direktno iz sednica gradskog veća Kumanova. Hvala na pokani i želim da pozdravim sve građane Kumanova, kao i sve Srbe Kumanova i Republike Severne Makedonije. Uvek je bolje tamo nego ovde i uvek je lepše ono nego ovo. Nemamo sreće sa onim što imamo i što jesmo. Našu sreću uživaju drugi, a da to možda i ne znaju. Ili ipak znaju, oni koji se predstavljaju u našem gradu kao gorila u medijskom prostoru. Bili su gerila, pa im se valjda učinilo kao suviše desničarski. Tako su postali gorila. Ko ste vi i šta hoćete od nas, običnih lokalaca? Pokušala sam da ih dobijem telefonom, međutim oni smatraju da još nije pravo vreme za izjave u medijima, jer su i sami svojevrsni mediji u sociosmislu. Dobih odgovor na Messengeru i prenosim ga u celosti. Nije bitno ko je, već je bitnije šta radi gorila. Ona daje glas nevidljivim ljudima, raskrinkava sistem. Gorila je borac za istinu i pravo, vaša ružičasta virtuelna realnost koja vam se servira i u kojoj živite. Dekompajliramo surovu realnost i pokazujemo kakva je, jednom rečju, kakvu je vidimo u našim očima. Neki nas podržavaju, a neki ne, i to s razlogom, kao u onom filmu. Svi su protiv nas, a mi samo branimo Kumanovo od bahatih ljudi i korumpiranih političara. Don't shoot the messenger. Oni koji izdaju i štampaju novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade. Ako baš nemate para, poštovani, a volite istoriju, podsjećamo vas da Srpska zajednica u Makedoniji organizuje prevoz za parastos na Zebrnjaku, polazak u 9:30 ujutru ispred ordinacije dr. Đoše, lokacija Žmara, Oktombrijska revolucija. Povod je jedinstveni, naime ove godine obeležavamo 110 godina od Kumanovske bitke. Apoteke su nam pune kao samoposluge. Treba se nadati da će uskoro početi i da rade po istom principu. Uzmete na ulazu korpu, obilazite rafove i sami birate i bolest i lek. Čoveka uvek ima šta da boli, samo ne može da se seti. Vodite računa, kako otvori oči, grešni čovek počinje da troši ili struju
ili vodu, ili cigarete, ili kafu, sve što je već platio ili će tek platiti. Uzdržavajte se, grejna sezona samo što nije počela. Doviđenja.